Yes, reka nongere mbasuhuze kandi bahe ikaze. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Nizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Nizere ko mukomeje kugenda mugira ubuzima bwiza aho muherereye. Birumvikana rero turi kuwa kabiri tariki 11 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025. Ninjiye muri studio ku makuru atandukanye kandi yihutirwa tugomba kubagezaho hano ku Ibendera TV. Na makuru rwose birumvikana, na makuru ari kuvugwa kugeza ubu ngubu hariya Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ngubu turanyarukirayo turebe uko urugamba rwifashe. Turaza kubabwira ko kugeza ubu ngubu urugamba ruyobowe n'abagabo batatu kandi bakomeye. No kuvuga abagabo batatu bakomeye muri M23. Turabarebera hamwe, twagiye tugenda tubigarukaho. Ndaza ariko kunababwira aho ubu tuvugana imirongo y'urugamba kugeza ubu ngubu irambuye. Ese urugamba rwatangiye gihe ki? Ese urugamba rwabayemo ibiki? Ese urugamba ruri kwifashishwamo izihe mbunda? Ese kugeza ubu ngubu abamaze kugenda abahitanwa cyangwa se baburira ubuzima muri uru rugamba ni bangahe? Turaza byose kubirambura. Ndaza kubafata mbatereke hariya neza neza aho imirwano irimo kubera hariya mu bice bitandukanye. Hanyuma hari abantu bakomeje kugenda bavuga ngo iri kosa Kisekedi aramuka arikoze biraba bibaye nko kwihera, nko guterura intwaro zikomeye akazihera umutwe wa M23. Ibingibi byose turaza kugenda atubirambura. Birumvikana ariko turahera mu mujyi wa Goma turebe uko ibintu bimeze. Hanyuma amakuru aravuga ko umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wamaze kugenda ufungwa. Turaza kurebera hamwe uko ibi byifashe. Hanyuma kandi turagenda tubabwira n'amakuru amwe namwe agiye atandukanye. Birumvikana aho turi butinde ni ku rugamba kugeza ubu ngubu tugenda twerekezayo rwose. Turababwira uko ibintu byifashe. Hanyuma nibidukundira dufite n'akanya turaza kunyura mu makuru yandi agiye atandukanye hirya no hino. Hanyuma rero ubwo namaze kuba mbaha ikaze tayari ku Ibendera TV. Namaze kuba rwose mbaha ikaze aho muherereye mu bice bitandukanye murimo, ariko ndashaka ko namwe mumpa ikaze. Kandi ubwo kumpa ikaze ni ukunyereka ko turi kumwe, kandi kunyereka ko turi kumwe nuko mbabona muzamuka mwigaragaza mukora like zikubita mu 10 duhita twizamukira. Ibi byo rwose ni ibisanzwe tumaze kugenda atumenyera. Like zikubita mu 10 amakuru uduhita dufatiraho. Amakuru arahari ku bwinshi, amakuru arahari ari menshi, ariko rwose ntabwo aya makuru nayinjiramo ngenyine. Reka ntibinabaho, ntibinashoboka rwose. Ngomba kuyinjiramo ari uko mumbwiye ko turi kumwe. Ngomba kuyinjiramo ari uko mukoze like zikanyaruka zikikoma ku 10. Ngomba kandi kuyinjiramo rwose ari uko mumaze kugenda muba tayari mutera gatebe, ubundi nzamba kubita uko imirongo ku rugamba ikomeje kugenda yifata. Mbakubita uko kugeza ubu ngubu ibintu byifashe hariya mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru angeraho ambwira ko Minisitiri w'Intebe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze gusura ingabo za FARDC mu gace kitwa Beri. Muti ese bimeze gute? Niki cyahavugiwe? Niki cyatumye uyu mugabo ahaza? Nituza kubona kanya anabyo turaza kugenda tubigarukaho. Kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 wamaze kugenda utanga romarike cyangwa se integuza nka za zindi umutwe wa M23 watanze ujya gufata umujyi wa Goma.
yamaze rero kugenda ibingibi M23 ibikora, kandi ubu ngubu tuvugana rwose ibintu birakomeye, urugamba rumeze nabi, urugamba rurakomeye, urugamba rwazamuye imbaraga, urugamba operasiyo zabaye operasiyo, imiriro yabaye imiriro. Abantu mudukurikiye hano rwose ndababwira ngo ntago uri bucikanwe n'aya makuru byanze bikunze. Icyo ngusaba ni iki? Kora like rero, ubundi like ziture mu 10 tuzamuke n'aya makuru. Rumvikana kandi ubwo namwe mutarakora subscribe, mbambibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV, hanyuma mugakora no kuri ako kantu k'inzogera, ubundi amakuru yo nitegeko kuri twe tugahita tugira gute tuyabaramburira 5 kuri 5. Hanyuma munyemerere gato mbanza nsuhuze abatarama inshuti zacu dukurikira mwerereye mu bice bitandukanye. Hari abantu badukurikira bari mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, mwese ubwo tubateye yambu. Hari abantu badukurikira bari hari za Masisi na za Minembwe na za Goma na za Bukavu, mwese tubateye yambu. Hari abantu badukurikira bari muri Afrique du Sud cyangwa se Afrika y'Epfo, turabasuhuje kandi tubateye yambu. Hari abantu badukurikira bari Kampala muri Uganda, namwe turabasuhuje. Mu Burundi tubafite abantu badukurikira, Tanzania turabafite abantu badukurikira, muri Kenya turabafite abantu badukurikira, mu Buholandi no mu Bubiligi turabafite abantu badukurikira, no muri Amerika turabafite abantu badukurikira. Hanyuma rero mwese inshuti bakunzi bacu, ikaze ku Ibendera TV. Hanyuma mutera agatebe amakuru tuyasangire muri zisaha, tubaterure tubajyane hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubajyane no mu majyepfo ya Goma cyangwa se Sud Kivu. Hanyuma ubundi mwebwe mwimenyere uko kugeza ubu ngubu byifashe. Hanyuma rero reka tubigenze gutya, mugenda amukora like zigera ku 10 munyereka ko turi kumwe, ubundi amakuru nze tugire gute tuyatake uko yakabaye. Birumvikana ntago nakwinjira muri aya makuru mutari mwahagera ngo mube tayari. Mukanya gato rero reka tubigenze gutya, turaza atwinjira mu makuru ku buryo burambuye. Yes, nizere ko rero ubwo mwamaze kugenda amuba tayari muri aya makuru rwose tukagenda atuyasangira 5 kuri 5. Nizere ko ubwo mwamaze kugenda amuba tayari. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ariko niba n'amajwi muri kugenda muyumva neza, sohoka neza mubimbwire. Abantu kandi abantu baba muri groupe ya WhatsApp ya Ibendera TV, ubwo mbate yambu rwose uburyo muwa mugenda amukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe. Hanyuma rero munyemerere twere gutwara umwanya munini, twere gutwara umwanya munini rwose, ariko ndashaka ko like ziba 10 duhita tugira twinjira mu makuru ku buryo burambuye. Hanyuma rero dukurikiye mwese mbahaye izere ko mumerewe neza, anizere ko amuguwe neza. Hanyuma rero birumvikana nkuko nabibasezeranyije, aya makuru tuyahereye hehe? Mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje kugenda bihinduka biba byiza umunsi ku munsi, umunota ku wundi. Ku munsi w'ejo tariki 10 Gashyantare muri uyu mwaka 2025, amashuri yongeye gufungura imiryango, abanyeshuri bongera kugira gute, bongera gusubira ku ishuri hariya mu mujyi wa Goma rwose, nyuma yuko bari bamaze iminsi hafi ibyumweru 2 batari ku ishuri. Ubu rero bakaba abongeye gusubukura amasomo yabo. Kugeza ubu rwose muri Goma ibintu bikomeje kugenda biba byiza.
abanyeshuri basubiye ku ishuri, abarimu basubiye ku ishuri, transport imeze neza, abagenzi baragenda, ikoranabuhanga interinete yamaze kugenda isubira ku murongo. Abatuye mu mujyi wa Goma bari gucatinga rwose, ibintu bikamera neza, sawa cyane, 5/5. hanyuma rero munacatinge mutubwira ko mudukurikiye, hanyuma tubibone mu mujyi wa Goma. Kandi twababwiye ko amazi yamaze kugenda aza, birumvikana ubwo niba hari nabo atari yageraho mushonje muhishiwe, umuriro wamaze kugenda uza, ibintu igoma ni uburyohe rwose, ibintu igoma bimaze kugenda abijya mu buryo no mu murongo. hanyuma rero mu mujyi wa Goma kandi ubungubu tubabwira nuko abantu bahatuye bakomeje kugenda abishimira uburyo uyu mujyi wa Goma ukomeje kugenda usubira mu buryo, isuku irimo kugenda ikorwa umunsi ku munsi. Abari mu mujyi wa Goma rwose ngo kugeza ubu ibintu byifashe neza 5/5. hanyuma rero abadukurikiye, nta gutinda, nta gutwara umwanya rwose, ariko birumvikana ubwo iyo twinjiye mu makuru ku buryo burambuye, like zitari zagera ku 10, ubwo rwose biba bimeze nkaho turimo kuganira tukiganiriza. ariko rwose nizere ko ubwo mukomeza kugenda mukora like kuri iyi video, hanyuma ubwo n'abashyashya muba mudukurikiye mukore subscribe ku Ibendera TV. hanyuma Francis Ntakirutimana ugira uti rwose turi kumwe, ngo y'urugamba ndaje rwose nyirambure hano ubundi ibintu byo tubibone. hanyuma rero twese munyemerere mbere yo kwinjira ku rugamba tubanze twinjire muri iyi nkuru. ni inkuru yakomeje kugera igarukwaho, abantu batandukanye bavuga bati Tshisekedi araramuka yibeshye, araramuka akoze agakosa gatoya Tshisekedi ari bukore n'ukwibeshya, nyuma akaba ameze nk'uwihereye intwaro zikomeye umutwe wa M23. ibi ngibi ababivuga barabihera kuki? Ababivuga barabihera ku kuba kugeza ubu amakuru dufite aravuga yuko Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaba agiye kwifashisha ingabo z'igihugu cya Chad kugira ngo bamufashe kuza kurwanya cyangwa se kuza kurwana n'umutwe wa M23. Ababirebera ku ruhande bati uyu mugabo yabakoze amakosa akomeye cyane rwose, bavuga bati inabazane n'abacanciro baraje bashimaho birananirana, ahubwo bagenda batakaza imbunda n'intwaro zabo, M23 igenda izifatira zose uko zakabaye. bati rero nazane n'aba banyecade baze M23 ibakubite inshuro imbunda n'ibitwaro byabo, ubundi igire gute ibyitwarire. Abantu bakavuga bati rwose Tshisekedi araramuka akoze iri kosa, biraba bimeze nko gufata intwaro n'imbunda bikomeye akabitereka gute, akabitereka mu maboko y'umutwe wa M23. Igisirikare cya Chad kugeza ubu ngo kiri mu myitozo yo kohereza ingabo zacyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha ku rugamba ingabo za FARDC zirimo kurwana n'umutwe wa M23. Aya ni amakuru yamaze kugenda yemezwa na rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Chad mu itangazo ryamaze gushyirwa ahagaragara. Amakuru kugeza ubu ngubu avuga ko ku cyumweru gishize aribwo Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye mu gihugu cya Chad rwihishwa mu rwego rwo gusaba mugenzi we w'iki gihugu ari we Marshal Mahamat Idriss Deby kugira ngo abe yamurwanaho, amutize ingabo cyangwa se amuhe ingabo zo kurwana n'umutwe wa M23. uyu mugabo rero witwa Marshal Mahamat Idriss Deby Tino
perezida wa Chad ngo akaba nta kuzuyaza rwose, ngo bishoboka ko yaba yamaze kugenda ategura ingabo zo kohereza hehe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu kandi amakuru dufite aravuga ko Tshisekedi yiyambaje ingabo za Chad ngo kugerageza amahirwe ye ya nyuma ngo y'amasaha make abakuru b'ibihugu bigize imiryango ya EAC na SADC bamusabye kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Ababirebera hafi rero bakavuga ko uku kwaba ari ukwibeshya gukomeye, uku kwaba ari ibintu bafata nk'ubuyobe Tshisekedi yaba akoze. Ishyaka ryo muri Chad ritavuga rimwe n'ubutegetsi yitwa Front pour l'alternance et la concorde au Chad, no kuvuga FACT, mu itangazo riheruka gushyirwa ahagaragara n'iri shyaka ryagaragaje ko iki gihugu ngo kiri mu myitozo yo kohereza ingabo zacyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo ryashyizwe ahagaragara n'iri shyaka rigira riti: FACT iramenyesha abanyagihugu, no kuvuga abaturage ba Chad n'abanyamahanga, ko agatsiko ka gisirikare kari kwitegura kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri shyaka yibukije ko ataba ari ubwa mbere Chad ngo yohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo no mu mwaka w'1998 Marshal Idriss Déby Itno nabwo ngo yohereje ibihumbi by'ingabo muri iki gihugu mu gihe habagaye intambara ya mbere ya Kongo yasize iherezo ku butegetsi bwa mugenzi we Marshal Mobutu Sese Seko. Iri shyaka yitwa FACT rikavuga ko Perezida Déby Itno, no kuvuga uyu umuhungu cyangwa se uyu muyobozi wa Chad, akaba ngo kugeza ubu ari gutera ikirenge mu cyase mu gihe kiliziya zose zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zisaba leta y'iki gihugu kujya mu mishyikirano na M23, kubera ko ngo ibijyanye n'imirwano byo uretse kugenda abyibasira abaturage no kugenda abaturage banda bahatakariza ubuzima n'ibikorwa remezo bigenda byangizwa, ngo nta kintu n'iki na gito biteze kuba byagera gute byakemura. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye rwose, nizere ko mwamaze kugenda muba tayari, nizere ko mwamaze kugenda muba ready, ubundi mubinyereke ko muri kumwe natwe, ubundi aya makuru rwose tuyabagezeho ku bwinshi. Ngira ngo iyi nkuru ya Chad rero abantu bakaba bakomeje kugenda bavuga bati ingabo za Afurika y'Epfo zaje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishimaho biranga, zahatakarije ubuzima. Ngira ngo badukurikiye murabizi rwose, kugeza na n'ubu ngubu birashoboka ko abasirikare bitabye Imana ku rugamba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora kuba bakiri no mu nzira rwose bataragera mu gihugu cyabo cya Afurika y'Epfo ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Ingabo za Tanzania zikomeje kugenda zitakariza ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi ibyazibayeho murabizi, zakomeje kugenda nazo zitakariza ubuzima mu mirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukibaza muti ese ingabo za Chad zo zizakora iki imbere y'uyu mutwe wa M23 tubona ufite imbaraga zitoroshye, imbere y'uyu mutwe wa M23 wamaze noneho kubura za mbunda zabo? Aba bagabo bafite imbunda zitwa Satani bamaze kugenda bazubura, kugeza ubu ngubu nizo ziri kugira gute, nizo ziri kurwana urugamba. Abantu bati M23 rwose yitegure ubundi zabakire abo bagabo n'abasore baturuka mu gihugu cya Chad, nabo izabazimanire nk'uko yagiye izimanira abandi. Bavuga bati rwose izi ngabo zo muri Chad nizize nazo
umutwe wa M23 uzikubite inshuro, ubundi imbunda n'intwaro zabo igende izishyirira mu maboko. Bati Tshisekedi arongeye kandi gukora amakosa, arongeye kandi agiye kugira gute gufata intwaro n'imbunda aterure ashyikirize umutwe wa M23. Hanyuma rero nshuti bakunzi mudukurikiye rwose munyemerere twinjire ku rugamba. Rwose nta kuntu ibi twabyihanganira, munyemerere twinjire ku rugamba. Abantu ndababona ni 8 bamaze gukora like, ariko ndashaka ko bagera mu 10 rwose tukinjira mu rugamba. Abantu bituye muri 9 baba 10 twinjira ku rugamba. Nuko nguko ibintu bimeze rwose. Ibitekerezo byanyu mukomeze mugire gute, mukomeze mubiduhe hano. Ibitekerezo mukomeze mugende mubyandika, mubyohereze. Mukanya ndaza gufata umwanya ngende nshishamo amaso ibitekerezo byanyu. Ubwo kandi mushobora no kutwandikira kuri WhatsApp niba wifuza gutera inkunga bikorwa bya Ibendera TV. Nimero ngiyi twayishyizeho rwose. Hanyuma ubundi ibindi byo mu biduharire hano ku Ibendera TV. Ibindi mu biduharire rwose hano ku Ibendera TV. Ndumva nshaka kwinjira mu rugamba, ndumva nshaka kwinjira ku rugamba rwose, nkabaterura nkabajyana nkabatereka ku rugamba, nkabereka uko kugeza ubu ngubu ibintu byifashe. Mwabantu mwe, abagabo 3 bakomeye nibo bamaze kugenda abajya kuri operasiyo, bayoboye urugamba kugeza ubu ngubu. M23 ikaba yakamejeje, ikaba yamanuye intwaro ziremereye. Hari intwaro, hari imbunda zitwa satani. M23 ijya ikoraho ibintu bigakomera, ibintu bigahinduka isura. Hano rwose ndimo kugenda mbabona mukora like rwose muzamuka. Iyo zimaze kuba 10 ubwo biba ari nk'itegeko mu mpaye ngo hita uwanzika ufatireho utugezeho amakuru. Hanyuma ubwo ku rugamba tayari, ariko rwose mukomeze mugenda mumpaye ibitekerezo byanyu, mukanya ndabyinjiramo, ariko mukomeze mukore like. Birumvikana kandi niba ugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere rwose ukore subscribe ku Ibendera TV, ako kantu k'inzogera nako ugakoreho, ubundi ujye wibonera notification amakuru aba tayari hano ku Ibendera TV. Uhita ubibona bitiriwe bigira gute, bitiriwe binyura mu gushakisha no kugutwara imbaraga nyinshi. Ngira ngo rero rwose abadukurikiye tayari ku Ibendera TV twinjiye hehe mu mirongo ku rugamba. Ubu ngubu niho twinjiye. Ukimara kubona twakubisemo iyi mapu yo kuri satellite yacu, ubwo gahunda ni hehe? Ni ku rugamba. Gahunda ubwo ni ku rugamba atayari. Ushobora kwibaza ngo aya masaha tuvugana urugamba rugeze hehe, urugamba rwahereye hehe, urugamba rwavuye hehe, rurimo kujya hehe, ese kugeza ubu ngubu byifashe gute? Intwaro zirimo gukoreshwa nabibabwiye, n'imbunda zikomeye zizwi nka satani. M23 yazimanuye, izi mbunda zose zamanutse zagiye hehe? Muri ibi bice bya Kavumu, Katana, biravangira ngo abadukurikiye murimo kugenda muhareba rwose. Umanuka werekeza hehe? Muri uyu mujyi wa Bukavu. M23 yavuze yuko igomba gufata uyu mujyi wa Bukavu ubyanze ibikunze. M23 yamaze kurahira irirenga, ivuga ko igomba gufata uyu mujyi wa Bukavu. Mukanya ndababwira ikintu cyateye imbaraga nyinshi cyane zituma uyu mujyi M23 yarahiye irirenga ko igomba kuwufata. Mbere yo kwerekeza ahangaha ariko ni munyemerere mbanze mbabwire ko kugeza ubu ngubu urugamba rurakomeye. Mbabwire ko kugeza ubu ngubu M23 irimo kurwanira muri kilometero 5 uvuye hehe? Ku mujyi wa Bukavu ndetse no ku kibuga cy'indege cya hehe? Cya Karehe.
kugeza ubu ngubu imirwano ni ahangaha irimo kubera. Imbunda zikomeye zamanuwe, ibifaru byamanuwe. Kugeza ubu ngubu M23 imaze gukubita inshuro ibifaru bitatu bya FARDC byanyumaho, ariko M23 nababwiye yuko uyu munsi yabyutse yakamejeje. Ni urugamba rwahereye mu masaa 9 z'igicuku, hagati ya saa 9 na saa 10 z'igicuku urugamba nibwo rwatangiye kuri uyu munsi wa kabiri tariki 11 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 ahagana saa 9 zishyira saa 10 z'igicuku. Abasore ba M23 bari bageze gute? Bari bakoze ku rusasu. Ubundi aba basore ntago bajya basinzira, ntago bajya baryama rwose. Kuri aya masaha bari bagize gute? Batangiye kurekura icyo twita imiripoko. Ewana, isasu uritangiye kuvuza ubuhuha, imbunda zitangiye kugira gute? Gucuranga. Ni urugamba kugeza ubu ngubu ruyobowe n'abagabo batatu. Muti ni abahe? Ndabababwira rwose 5 kuri 5. Abagabo batatu nibo kugeza ubu ngubu bayoboye urugamba M23 irimo kugira gute? Irimo kugenda irwaniramo. Ku isaha y'isa 9 zishyira saa 10 kuri uyu munsi urugamba rwahereye ahantu bita Karehe rurakomeza. Ubwo ni bamwe bari Karehe, abandi bari Kavumu, abandi bari hehe hafi gatoya rwose mu birometero bike cyane by'umujyi wa Bukavu. Icyo nababwira cyo nuko imirwano ubu ngubu ipanzwe mu buryo bubiri. Ndabibabwira mu kanya. Ndabibabwira ko rwose kugeza ubu ngubu imirwano ipanze mu buryo bubiri ndetse bunarengaho. Mu kanya ndaberekeza kuri mapu, ariko mbere yo kugira ngo berekeze kuri mapu, kugira ngo tubirebe neza 5 kuri 5, ni munyemerere mbanze mbabwire abagabo batatu bayoboye urugamba M23 irimo kugenda irwana yerekeza hariya mu mujyi wa Bukavu. Ku isonga hari umugabo witwa General Sultani Makenga cyangwa se Nzira Makenga. Uyu mugabo twaramubabwiye ku kintu cyitwa urugamba, ku kintu cyitwa gutega agaco. Ibi ni ibintu bye. Uyu mugabo rero muti ayoboye uru rugamba mu buhe buryo? Uyu mugabo yibereye mu mujyi wa Goma, arimo kugenda atanga amabwiriza yaba ku cyombo, yaba kuri satellite, yaba kuri telefone. Arimo abikurikira 5 kuri 5 abwira ingabo cyangwa se intare za Sarambwe ati mwebwe munyura ahangaha, abandi muce kuri uru ruhande, abandi mumanuke, abari mu ndege munyuraha, abari mu bifaru munyuraha. Urugamba arimo kugenda arupanga ameze gute? Nta gusinzira we rwose. Kuri mapu, kuri telefone arimo kugenda abikontorora neza. Muti aya mabwiriza rero arimo gutanga arimo kwakirwa nande uri ku rugamba tayari 5 kuri 5. Bakurangeraho rwose aka kanya aranambwira ko hari umusirikare ukomeye rwose wo mu ngabo z'u Burundi umaze kugenda atakariza ubuzima muri aka gace imirwano irimo kugenda iberamo rwose. Makurangeraho arambwira ko hari umusirikare ukomeye mu ngabo z'u Burundi. Twarababwiye ko ingabo z'u Burundi kugeza ubu zinjijwe mu mujyi wa Bukavu, ngo zikaba zigose uyu mujyi wa Bukavu ngo kugira ngo M23 itagera gute itahinjira. Ariko amakuru angeraho aravuga ko hari umwe mu bajenerali cyangwa se mu bayobozi bo muri izi ngabo z'u Burundi umaze kugira gute, umaze gukubitwa inshuro n'uyu mutwe wa M23. Makuru rwose agenda ngeraho nuko uyo umwe mu basirikare umaze kwitaba Imana we ibyo byamaze kurangira, nubwo amazina ye rwose atari yangeraho neza, ariko biravugwa ko ari umwe mu basirikare ndetse ufite ipeti ryo hejuru. Muti rero twigarukiye ku makuru twari turiho, General Sultani Makenga
arimo kugenda aha amabwiriza uwitwa Generali Baudouin Ngaruye niwe urimo kugenda ahabwa amabwiriza ari hariya kuri tere kumwe n'intare za Sarambwe. Uyu nguyu rwose niwe wibereye hariya kuri tere. Uyu mugabo muramuzi mu bice bitandukanye mu rugamba rwo kubohoza umujyi wa Goma. Uyu mugabo yarigaragaje, ingabo za FARDC na za Wazalendo n'aba FDLR iyo bumvishe uyu mugabo witwa Baudouin Ngaruye, uyu mujenerali, ubwoba bugira gute bubakwira umubiri wose. Uyu mugabo arakakaye, uyu mugabo aratinyitse, azi icyo bita imirongo y'urugamba, azi gupanga ibice bitandukanye by'urugamba. Bamwe agenda bakwiza muri operasiyo uruhande rumwe, abandi banyura ku rundi, ubundi bakagira gute bagahurizamo hagati. Niwe wagize gute, niwe wagiye apanga operasiyo zagiye ziguta abasirikare batandukanye bakagoterwa hariya mu mujyi wa Goma. Uyu mugabo rero witwa Generali Baudouin Ngaruye yamaze kugira gute, yamaze kugenda yifatira icyemezo cyo kuyobora uru rugamba akabuhuza umujyi wa Bukavu. Kugeza ubu tuvugana rwose ingabo n'ibikoresho biri kugenda abikoreshwa kuri uru rugamba byose biyobowe n'uyu mugabo nk'umujenerali wibereye kuri tere. Uyu mugabo kandi arimo gufatanya nande, arimo gufatanya n'undi mugabo utinyitse w'igitinyiro gikomeye witwa Colonel Gakufe. Uyu mugabo twarabibabwiye, habohorwa ikibuga cy'indege hariya cya Kavumu, imirwano yagiye ihabera, berekeza muri za Katana, berekeza muri za Nyabibwe. Uyu mugabo yagiye yigaragaza, akaba ari umwe mu bagiye bakoramo ama operasiyo yagiye yigarurira ibice bitandukanye muri ibi bice. Uyu rero Colonel Gakufe nawe akaba ari umwe mu bagabo batatu bahedize cyangwa se abari ku ruhembe rw'uru rugamba rurimo kugenda rubera hano muri ibi bice byerekeza mu mujyi wa Bukavu. Nababwiye ko mu rukerera imirwano yahereye Karehe ikomereza Kavumu yerekeza hehe Bukavu. Kugeza ubu ngubu amakuru angeraho arambwira yuko urugamba ruri noneho kurwanirwa mu birometero 5 gusa uvuye mu mujyi wa Bukavu. Ibi rero bivuze iki? Ibi bivuze yuko abantu bari mu mujyi wa Bukavu ngo batangiye kugira gute, batangiye guhunga. Mbere yuko ariko tubabwire ibyirihunga ry'aba bantu batuye mu mujyi wa Bukavu, mu nyemerere mbabwire ko Uburundi bwamaze gushya ubwoba. Uburundi bwamaze gushya ubwoba, ndetse nyuma yuko batangaje ko M23 ifata umujyi wa Bukavu, ngo bafite ubwoba bw'uko nabo bashobora kugenda abagira cyangwa se umutekano wo kuri iki gihugu. Bafite ubwoba yuko M23 ishobora kuba yagenda gutera hariya muri kiriya gihugu nabyo. Perezida Neva w'u Burundi akaba yaratangaje ko afite ubwoba. Iki gihunga rero cy'uyu mugabo cyatumye bigenda gute? Cyatumye u Burundi bwegekaho imipaka ibuhuza n'iki? N'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu tuvugana kuri iyi saha, kuri iyi tariki, kuri uyu munsi, imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo tariki 10 Gashyantare muri uyu mwaka yamaze kugenda igira gute, yegekwaho cyangwa se ikingwa. Nta kindi kibitera ngo nuko igihugu cy'u Burundi gifitiye ubwoba umutwe wa M23 ugaragaza imbaraga zikomeye, ndetse urimo kugenda werekeza hehe? Kubohora umujyi wa Bukavu. Kugeza ubu rero abantu batuye mu mujyi wa Bukavu bakaba batangiye kugenda bahunga berekeza he? Mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Usibye abari mu mujyi wa Bukavu kandi
n'abari za Karehe n'abari za Kavumu nabo hari abari kugenda bagira gute, hari abari kugenda abahungira mu Rwanda mu karere ka Rusizi hariya mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje kugenda abigira gute, bigenda abitera abantu batandukanye kugenda abahunga. Iyindi mpamvu iri gutuma abantu bahunga akaba ari n'impamvu nyamukuru yamaze kugenda ituma umutwe wa M23 ujya Karungu, niba navuga ko bari Amavubi, bakaba bavuze yuko rwose bihaye igihe gito cyane cyo kuba bafashe cyangwa se babohoje uyu mujyi wa Bukavu. Nuko ngo muri uyu mujyi wa Bukavu harimo kugenda haberamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Muri uyu mujyi wa Bukavu ingabo za FARDC nabo bafatanyirije hamwe kurwanya umutwe wa M23 ngo birimo kugenda bigeza nijoro. Izi ngabo cyangwa se aba basirikare bakirara mu baturage, bamwe bakabica bagasahura imitungo yabo, abandi bakabica bakagira gute, bakagenda bakora ibikorwa by'urugomo, imitungo yabo bakayangiza. Abagore n'abakobwa bo rwose ibyabo ngo birimo kugenda biba bibi cyane, kubera ko izi ngabo ngo zirimo kugenda zirara mu bagore n'abakobwa zigenda zibafata ku ngufu. Birumvikana ushatse kurwana cyangwa se ushatse gutera induru we rwose izi ngabo ngo zirimo kugenda zigira gute, zigenda zimurangiza, ubuzima bwe bugenda bugana ku musozo. Nyuma y'uko rero ibingibi bitangiye kugenda biba, aba baturage bagize gute, batakambiye umutwe wa M23, barawubwira bati rwose ni munyaruke bwangu umuze mudutabare, ibintu hano bigeze gute, ibintu birakomeye. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga bati rwose abayobozi bamwe bamaze kugenda bihungira, abafite agafaranga bamaze kugenda bihungira, abafite imitungo ikomeye bagiye bihungira, none twebwe abaturage rubanda rugufiya rwose abagizi ba nabi baturutse muri za Wazalendo na FARDC barimo kugenda batwiraramo, bakadukorera ibikorwa by'ubugome, bakaduhohotera, bakatugirira gute, bakatumerera nabi. Aba bantu bakimara gutabaza, bakimara kugenda batabaza umutwe wa M23, M23 nayo yagize gute, yahise ibumva irababwira iti nimugire gute, nimudutegereze kandi ntago tuzatinda. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi rero M23 ikaba yagize gute, yavuze yuko byanze bikunze igomba kwambarira urugamba, ndetse nta gihindutse rwose mu gihe cya vuba igomba kubohoza abaturage bo muri Bukavu bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye. Ibintu bijyanye n'iki no kurengera abari guhura n'ihohoterwa ndetse n'ibangamirwa ry'ikiremwa muntu, ni ibintu M23 yumva cyane, ni ibintu M23 yumva kandi isobanukiwe. Uyitabaje yibwira ati turageraniwe muri ibi bice bitandukanye, M23 yo imwumva byihuse. M23 imwumva byihuse kubera ko rwose M23 iravuga iti nta kuntu abaturage bacu bakomeza kugenda bahura n'ubuzima bubi, bahura n'imibereho mibi, rwose ibyo ntibyagira gute, ntago byashoboka. Akaba ariyo mpamvu rero ubu tuvugana rwose, ubu tuvugana M23 yamaze kugira gute, yamaze kujya Karungu, yamaze kwambarira urugamba, yamaze kubivuga iti rwose turamanutse tugiye gutabara abaturage bacu barimo kugenda abatakariza ubuzima, barimo kugenda bahohoterwa hariya muri ibira bice mu mujyi wa Bukavu. Kugeza ubu ngubu rero munyemerere gatoya noneho turambure imirambiko n'imiramburo tuyerekeze hehe, ku rugamba. Kugeza ubu tuvugana imirwano irimo gusatira iki kibuga cy'indege cya Bukavu. Ibirimo kuhakorerwa uyu munsi rero ni ibihe? Ingabo zimwe
zafashe uru ruhande rwa Kavumu kuri airport do Bukavu, zigenda zikora icyo bita operasiyo. Niba ari mu ishyamba ni ukwinjira mu ishyamba n'igiti ku kindi, bakagenda bareba ko nta muwaza rero nta mufaridese ukihisheho. Ikindi barimo kugenda bakora ni iki? Ni ukugenda bakora operasiyo hano muri ibi bice bikikije iki kibuga cy'indege, cya Karehe, bamwe bakita icya Karehe abandi bakacyita icya Bukavu, biterwa n'umuntu ko ibintu abibona nuko rwose agenda abyumva. Ariko kugeza ubu ngubu ahangaha harimo kugenda habera amaoperasiyo, y'amaoperasiyo agenda avana ibibazo mu nzira. Rwose tuvugana iki kibuga cy'indege cyamaze kugenda gifatwa ku rugero rwa 90%. Ariko igisigaye ni ikihe? Murabizi hari abantu baba bagiye bitsimba, bagenda batega intwaro, bagenda batega ibisasu, abandi bakagenda bitsimba mu duce dutandukanye, abandi bakagenda bitsimba mu tudukuru, abandi bakagenda bitsimba mu baturage. Biba bisaba ko rero hakorwa icyo bise operasiyo simusiga, cyangwa se icyo bita operasiyo yo kugenda bacunga nibuye baricunga n'igiti bagicunga, kugira ngo barebe ko nta kintu cyageze gute, nta kintu cyaba akihishemo gishobora kuba umwanzi kuri M23. Abasirikare rero bari ku rugamba rwa M23, bamwe bakaba barimo kugenda abarwanira mu gace kitwa Miti, no kuvuga muri Katana, ni hafi y'iki kibuga cy'indege cya Kavumu werekeza Bukavu nkuko turi kugenda tukibereka. Hanyuma abandi imirwano irimo kubera hehe? Muri ibi bice byo hepfo cyane werekeza hehe? Za Bukavu. Wanyemerere rwose badukurikiye mwebwe rwose muba mufite amahirwe, kuko mugenda amubyikurikiranira 5/5. Murabibona ko kuri mapu iki kibuga cy'indege rwose murabibona ako gisa naho kiri hano hagati y'amashyamba abiri. Ni ukuvuga ishyamba rimwe ni iringiri, abadukurikiye ubwo muba mugenda mubibona. Irindi shyamba, akandi gashyamba anakangaka kari muri ibi bice byitwa Tristar Monusco. Tristar Monusco ngira ngo murayireba aho yibereye ahangaha. Aka gashyamba rero kegeranye nayo biravugwa yuko M23 abarwanye bayo bamwe ariho babyutse bakora operasiyo, bagenda bakora icyo bise umukwawa, bagenda bareba ko nta muntu n'umwe waba yarihishemo muri ibi bice. No kuvuga aka gashyamba karaha n'akangaka karaha ngaha. Iyindi mirwano muti kugeza ubu ngubu cyangwa se naho bwakereye irimo kubera hehe? Iyindi mirwano irimo kubera muri aka gace kitwa Kidumbi. Iyo ugeze muri aka gace kitwa Kidumbi, ubu uvuye muri aka gace bita Birava. Urabona ko Birava ubaze gatoya ni mu birometero bikeya cyane uvuye kuri iyi aeroport iri hano haruguru iki kibuga cy'indege, nkuko umurimo kugenda amukireba. Nkuko rero twabibabwiye uko operasiyo irimo gukorwa nta kundi. M23 irimo kugenda imanuka muri aka gashyamba. No kuvuga abasinepa bamwe barimo kugenda bamanuka baciye muri uru ruhande rw'ahangaha hitwa Karonge, bamanuka bagenda bagera muri aka gace kitwa Kajeje. Muri aka gashyamba mureba kugeza ubu ngubu harimo umusinepa uteye ubwoba. Impamvu rero umuti muri aka gace harimo umusinepa uteye ubwoba ni iyihe? Nukwirinda ko hashobora kuza abateza ibibazo baturutse muri ibi bice bya Shabangwa na Kasimba, bakaza bakagira gute bakabangamira operasiyo zirimo kugenda zipangwa zerekeza kubohoza uyu mujyi wa Bukavu. Kugeza ubu ngubu rero tubabwira imirwano, imiripoko, imiriro
ikaba irimo kwakira muri ibi bice bya Birava, Kadumbi, Karonge, Muhinga ndetse n'ahangaha hitwa Akarika. Ahangaha ukaza ukagera hehe muri Bugobe. Ahangaha ngo hari ikintu cyiswe imiripuko, imirwano iteye ubwoba, kubera ko M23 yarahiye iravuga iti tugomba kubohoza uyu mujyi wa Bukavu, kandi kubohoza nta bindi tugomba gukora ni ukubanza kuwugota. Akaba ariyo mpamvu rero bamwe barimo bagenda biganza muri ibi bice bitandukanye biri hano, za Mure, za Mitanda, za Matare, za Irega, za Nzibira, za Budodo, za Warungu, za Karika, za Izege. Ahangaha hose operasiyo za M23 niho zirimo kugenda zigira gute zireba, cyangwa se niho zirimo kugenda zerekeza muri ibi bice. Kandi ikindi mwamenya abadukurikiye hano ku Ibendera TV nuko harimo gukoreshwa imbunda zikomeye cyane. Ku munsi w'ejo twarabibabwiye ko harimo kwifashishwa imbunda zirasa mu birometero 7. No kuvuga ngo uhagaraye aho uherereye kugeza ubu ngubu aho uhagaze ugapima ibirometero 7, nawe wibaze imbunda za M23 kugeza ubu ngubu niho zirimo kugenda zigira gute zirimo kugenda azipima. Ikindi kandi wamenya ku rugamba rurimo kugenda ruba kugeza ubu ngubu nuko za mbunda zagiye zikoreshwa mu kubohoza umujyi wa Goma zitwa Satani, zirasa bikomeye cyane, zirasa amatwi y'abantu akaziba bakayabangira ingata. Barazikoresheje umutwe wa M23 mu bice bitandukanye rwose, bakayirasisha umufaridese n'umuwazarenda aho haherereye, akagira gute amaguru agahita yabangurira ingata, agahita yabangira ingata avuga ati ibintu byakomeye, urugamba rwakomeye, ibintu byahindutse, ibintu byabaye ibindi. Izi mbunda rero zitwa Satani uyu munsi ngo zamanuwe hariya ku rugamba rwose, zikaba ngo zirimo kugenda zikora ibikomeye muri ibi bice mureba bikomeye kandi ibitandukanye. Ngibyo uko ibintu kugeza ubu ngubu byifashe, tukaba tubabwira ko kugeza ubu ngubu rwose M23 amakuru angeraho aravuga yuko ishobora kuba igeze mu birometero hafi 3-4 werekeza he mu mujyi wa Bukavu. Gahunda cyangwa se operasiyo ukuntu yipanzwe y'urugamba rwa M23 muri ibi bice nuko ari ukugota umujyi wose wa Bukavu, barangiza abari mu mujyi wa Bukavu no kuvuga ba Barundi, no kuvuga za FARDC, no kuvuga baba FDLR, no kuvuga baba Nyafurika y'Epfo banze kuva kwizima, bakomeje kugenda bapfa umunsi ku munsi, bapfa umusubirizo. No kuvuga za ngabo zo muri Tanzania, Mama Samia Suluhu rwose nawe ukomeje kugenda atakaza ingabo nyinshi muri iki gihugu mu mirwano barimo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gahunda ya M23 nukugira gute nukugota uyu mujyi wa Bukavu, yarangiza ikababwira iti ni mumanika amaboko ubundi mutwishyikirize, bitabaye ibyo ngibyo murakomeza kurwana natwe muraza gusezera ku isi. Ngiyo rero operasiyo uko ipanzwe kugeza ubu ngubu. Amakuru ahari aravuga yuko mu mirwano yabaye kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi kugeza kuri aya masaha tuvugana, abasirikare bo muri FARDC na coalition bafatanyirije hamwe kugenda barwanya umutwe wa M23, abarenga 100 bose bamaze kugira gute bamaze kugenda abatakariza ubuzima muri iyi mirwano yaramutse ndetse igikomeje. Andi makuru kandi atugeraho aratubwira ko hari umusirikare ufite ipeti ryo hejuru, amazina ye ntaratangazwa, ariko biravugwa yuko amaze kugenda yitaba Imana muri iyi mirwano irimo kugenda ibera muri ibi bice bya Kidumbi. Amakuru rwose yangeraho arambwira ko uyu musirikare amaze kugira gute amaze gusezera ku isi rwose muri iyi mirwano yabyutse ndetse ikabikomereje kubera hehe muri ibi bice bitandukanye, aho umutwe wa M23 urimo kwerekeza Bukavu kuyibohora.
ntago amazina yari yangeraho neza rwose, imboni zanjye ziracyarimo zigenda ziyakurikirana rwose, ariko biravugwa yuko umusirikare ukomeye we amaze kugenda atakaza ubuzima yitaba Imana. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda abivugwa ku rugamba, ndetse ari nako urugamba kugeza ubu ngubu rukomeje kugenda rugira gute, rugenda rukataza. M23 tubabwire kandi ko muri aka gace kabirava, unyemerere mbibereke rwose kuri mapu yanjye, mbibereke neza rwose. Mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 11 Gashyantare muri uyu mwaka 2025, mu masaha ashyira saa 11, saa 12 na saa moya gutyo, abarwanyi ba M23 bari barimo kugenda bakora operasiyo za zindi nababwiye, zirimo kugenda zishakisha, zigenda zivana ibibazo mu nzira n'ibikwazo byose mu nzira. Muri aka gace kitwa Musenyi Kakondo rwose werekeza muri aka gashyamba, ngira ngo abadukurikiye munyemerere rwose mbiturune neza. Murabireba, umutwe wa M23 n'abarwanyi bawo baturutse ahangaha hitwa Musenyi na Batayo na Bunyakiri na Mingazi, ubwo birumvikana abandi bari baturutse hano muri Majibu na Kaciri, bakomotse hehe muri Bukumbi, ngo baje kugira gutya abahura n'izindi ngabo za FARDC na Wazalendo zari ziturutse muri ibi bice bya Akamitonko. Urabibona ko rwose bari baturutse muri ibi bice bya hano za Kamitonko no muri ibi bice biza abisatira kuri uru ruhande. Noneho ngo ikintu cyabaye niki, ngo izi ngabo zagerageje gushotora umutwe wa M23 bakoresheje iki? Ibifaru. Bakoresheje ikintu cyiswe ibifaru. M23 ikibibona ko aba bantu barimo kugenda bakoresha ibifaru, yahise igira gute, yahise ikora operasiyo irabarasa, irabatwika. Kugeza ubu tuvugana muri aya masaha nuko ibifaru bitatu byose byamaze kugenda bigira gute, ibitwikwa n'ingabo cyangwa se n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Amakuru kandi akaba avuga yuko muri ibi bifaru naho haguyemo abasirikare batandukanye. Birumvikana bari barimo kugenda babirwanisha, abarimo kugenda babikurikira, abari barimo kugenda babigira gute, babiproteja. Aba basirikare bose amakuru angeraho arambwira ko ibifaru bitatu byatwitswe, ndetse yaba bari babiyoboye yaba bari babiproteje bose ngo bamaze kugenda bagira gute, bashya. Uti rero ibi bintu byakozwe gute? M23 yakoze icyo bita operasiyo imanura umuriro ikoresheje indege. Murabizi ko M23 rwose ku bijyanye n'indege imaze kugenda izibikaho nyinshi cyane. Murabyibuka hari na Sukhoi 25 ikomeye, irasakure, irekura ibikompura biteye ubwoba. Iyi ngiyi rero nayo amakuru angeraho arambwira ko rwose ishobora kuba iri hehe, iri muri uru rugamba. Ibi rero ibi bifaru bitatu bya FARDC bikaba byarashwe, ndetse si ukuraswa gusa ahubwo ngo byatwitswe rwose, biratwikwa n'abari babirimo, n'abari bari kubikoresha, n'abari bari kubiyobora, n'abari bari impande n'impande babiproteje. Bose umuriro wagize gutya urabakira, bose barashya bahinduka umuyonga. Rwose bose bagize gutya barashya bahinduka umuyonga. M23 rero ikaba ivuga yuko kugeza ubu umuntu ugomba kuyitambika muri izi nzira irimo igenda kubohoza umujyi wa Bukavu, wowe rwose agomba guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Munyemerere gatoya ariko
mbere yo kugira ngo iyi miramburo n'imirambuko y'urugamba tube tugenda tuyiherereza ku ruhande, munyemerere mbanze ngaruke kuri operasiyo zabyutse zibera hehe kuri iki kibuga, ni ukuvuga Aeroport de Bukavu. Ahangaha mu gitondo hagiye haba icyo bita operasiyo zo kugenda basaka ikintu ku kindi, operasiyo zo kugenda basaka urugo ku rundi, kugira ngo barebe yuko nta bibazo birimo kugenda bigira gute byitsimba impande n'impande z'iki kibuga. Amakuru angeraho rero arambwira yuko kugeza ubu tuvugana iki kibuga kugeza ubu kitarimo gukora. Impamvu ngo ni iyihe? Impamvu nuko M23 yamaze kugenda igota iki kibuga cyose kugira ngo ibone uko yinjiramo imbere, kugira ngo ibone uko igenda isukura imbere muri iki kibuga. Ubundi sasa amakuru angeraho aravuga yuko ngo ingabo za FARDC n'abo bafatanyiriza hamwe kurwanya umutwe wa M23 ngo badashobora guhirahira bashaka kuba bagira gute bagira indege berekeza muri iki kirere, kubera ko cyose M23 yamaze kugira gute, yamaze kugenda igiproteja, yamaze kugenda iba muri kontrole zacyo, yamaze kugenda iba mu mirongo yacyo neza neza. Kontrole yo muri aka gace kose iri hehe? Iri mu maboko y'umutwe wa M23. M23 rero bikaba bivugwa yuko haramutse hagize indege ihirahira yerekeza muri aka gace, iyo ngiyo yo rwose ibyayibaho niyo yagira gute, niyo yabyimenyera. Ngibyo rero rwose uko ibintu bikomeje kugenda abimera, nguko uko urugamba rukomeje kugenda rushushanywa, nguko uko urugamba kandi rukomeje kugenda ruyoborwa, nguko uko urugamba rukomeje kugenda arugira gute ruzamuka mu ntera. Ngizo intwaro zirimo kugenda zikoreshwa kuri uru rugamba, ngabo abasirikare bamaze kugenda bahatakariza ubuzima. Mbese ngibyo ukuntu ibintu byifashe muri aya masaha tuvugana. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, ndabona rwose iminota irimo gukomeza igenda itugendana, ndabona rwose amasaha yo arimo kugenda atwirukansa, ariko gatoya rwose ngenda nshimira abadukurikiye kandi ibitekerezo byanyu mukomeza mugenda mubitwoherereza. Rwose ndimo ngenda ambibona ibitekerezo byamaze kugenda abitugeraho. Rero ni munyemerere gatoya turebe cyangwa se duterere ijisho ku bijyanye n'uko rwose ngo Minisitiri w'ingabo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umugabo ngo yamaze kugenda agira gute, yamaze kugenda ngo agirira uruzinduko i Beni. Niba ari buveyo amahoro ntumbaze, niba ari buhava amahoro rwose ntumbaze, ariko biravugwa yuko rwose uyu musirikare cyangwa se uyu muyobozi yamaze kugenda agira gute, agirira uruzinduko i Beni. Aha. Okay. Aha. Rwose ngo kugeza ubu ngubu tuvugana, Minisitiri w'intebe wungirije akaba na Minisitiri w'ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Guy Kabombo Mwaniyavita yamaze kugenda agirira uruzinduko hariya i Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Akaba ari uruzinduko yatangiye ku munsi w'ejo tariki 10 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025. Muti uyu mugabo yajyanwe n'iki muri uru ruzinduko? Byose ndabibavira imuzi n'imuzingo, byose ngomba kubibagezaho rwose uko byakabaye. Uyu umugabo witwa Kabombo yageze i Beni mu murwa mukuru w'agateganyo wa Kivu y'Amajyaruguru ku munsi w'ejo mu rugendo rwe rubaye mu gihe aka gace gakomeje kuba indiri y'imirwano hagati ya FARDC na M23. Uyu mugabo witwa Kabombo
akimara kugera kuri iki kibuga cy'indege ngo ntago yigeze agira ikintu atangaza rwose. Itangazamakuru ryari rimutegereje ryegura za mikoro zabo, abandi begura za kamera, umugabo agenda ayabangira ingata avuga ati rwose nta kintu nshaka kugira gute, nta kintu nshaka gutangariza itangazamakuru. Agenda avuga ati ni uruzinduko rwose rureba ingabo, naho mwebwe iby'itangazamakuru waca habari zako. Kugeza ubu ngubu amakuru angeraho aravuga yuko uyu mugabo biteganyijwe ko azakomereza uruzinduko rwe mu karere ka Rubero, aho ngo intego nyamukuru yahagurukije uyu mugabo ikamwerekeza muri ibi bice ngo ari ugushyigikira cyangwa se guha morali cyangwa se kwihanganisha cyangwa se gukomeza no gufata mu mugongo ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bari ku rugamba barwana n'imitwe yitwaje intwaro, no kuvuga M23 ndetse ngo na ADF. Nyuma yuko abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda abapfa umunsi ku munsi, naye ngiye kuvuga ngo bapfa nk'imegera ariko wapi, ngiye kuvuga rwose nti bakomeje kugenda bapfa umusubirizo nk'imegeri, ariko bo rwose wapi, barimo kugenda bapfa umunsi ku munsi umusubirizo. Akaba rero uyu mugabo ngo yagiye kubafata mu mugongo no kubarema agatima no kugenda abihanganisha. Nubwo uyu muminisitiri yanze kugira icyo atangaza, ariko Depite Elia Avahumawa uhagarariye akarere ka Beni mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we yagize ibyo atangaza, aho yatangaje ko ibyo yiteze kuri uru rugendo rwa minisitiri ngo harimo no gukomeza no gufata mu mugongo ingabo cyangwa se umutwe wa Wazalendo na FARDC. Uyu mudepite agira ati icyifuzo cyacu cyari uko minisitiri aza akajya ku murongo w'urugamba, nawe akagenda areba aho imirwano irimo kubera nuko byifashe. Ubu rero yageze hano aho urugamba rurimo kugenda rubera, kandi ni inkuru nziza. Uyu mudepite yakomeza atangaza avuga ati ndashaka cyangwa se narabyifuje kubona minisitiri asura abasirikare bose ku rugamba. No mudepite witwa Elia Avahumawa uhagarariye akarere ka Beni mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agenda avuga ibijyanye n'uruzinduko rw'igitaraganya uyu minisitiri ushinzwe ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiriye mu gace ka Beni. Uyu mudepite agira ati dufite intambara turwana na M23, dufite intambara turwana na ADF, kandi icyifuzo cyanjye nuko minisitiri yagera no mu duce twa Eringeti, Rozeroze cyangwa se Roseroze cyangwa se Roserose na Madive, akareba uko ibintu bikomeje kugenda abyifata. Yibeshya agere ku rugamba, abasore intare za Sarambwe zimutwikisha, zirimo ziratwika ibifaro, akibwira ko ari we zarebera izuba. Rero hanyuma uyu mudepite kandi akomeza ashimangira ko abaturage bagomba nabo gushyigikira izi ngabo za FARDC, ndetse ngo n'abarwanyi ba Wazalendo bakaba ngo bakomeje kugenda bahamagarirwa kugira gute kurwana n'umutwe wa M23. Uyu mudepite agira ati ubu twahagurukiye rimwe nk'umuntu umwe, tuvuga oya kubaduhohotera, tuvuga oya kuwaduhohoteye, tuvuga oya ku bwoko bwose bw'agasuzuguro, kandi ntituzacogora na gato kuvuga oya. Nuko uyu mudepite yakomeje agenda avuga ku bijyanye n'uruzinduko rw'uyu minisitiri w'ingabo, akaba na minisitiri wungirije witwa Kabombo Muwandiyamvita, akaba rero yamaze kugenda agirira uruzinduko muri ibi bice bya Beni. Hanyuma abarebera ku ruhande ibijyanye n'imirwano n'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
bakaba bavuga bati rwose nawe ikaze ubundi M23 ikwereke. Bavuga bati M23 irimo kugenda irasa ibifaru, yabishwanyaguje, yabitwitse, yabimaze, none wowe ngugize gute nguraje? Bamubwira bati rwose usenga Imana, bitabaye ibyo ngibyo uragira gute? Urasezera ku buzima, urasezera ku buzima rwose. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, ngira ngo ngibyo uko ibintu byifashe muri aya masaha tuvugana, ngibyo uko ibintu byifashe. Amakuru yo aba ari menshi rwose, birumvikana hari ayo tuba tutagarutsemo, ariko amakuru yo ni menshi abagiye ahari, birumvikana. Ariko birumvikana ubwo tuba tugomba no gukomereza mu yandi makuru atandukanye, tugenda tunabategurira amakuru atandukanye, tugenda tuyabagezaho mu buryo butandukanye. Icyo nabakangurira cyangwa se nabibutsa ni kwinjira muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV, hanyuma ubundi ayandi makuru yo tukagenda tuyasangira muri groupe ya WhatsApp y'abakunzi ba Ibendera TV. Hanyuma kandi ubwo mushobora no kugenda mutwandikira nimero za WhatsApp murazizi. Abashaka kandi mushobora no kwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp, ngira ngo hasi aho ngaho rwose linki iriho, ushobora kugenda amuyibona, ubundi mukagira gute? Mukagenda amubana natwe mu makuru atandukanye abari aho hirya no hino, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero. Hanyuma nshuti bakunzi bacu munyemerere twinjire mu bitekerezo mwamaze kugenda amuduha. Hanyuma kandi ariko ngenda mbibutsa gukora like kuri iyi video, genda nabibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV. Hanyuma birumvikana abashaka kwifuza, abashaka kwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp, ubwo namwe muragenda mubitubwira. Birumvikana kandi inshuti zacu zitandukanye, niba hari uwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV, ushobora kuvuga uti ndakugurira amazi, ushobora kuvuga uti ndagenda ngenza gutya, ushobora kuvuga uti ndakugurira internet, ushobora kubigenza uko ubyumva mu buryo butandukanye. Ubwo niba ufite icyo cyifuzo, nimero ni twamaze kugenda duterekaho hano ku Ibendera TV. Hanyuma munyemerere rero mwese mbashimire, mwaduhaye ibitekerezo bitandukanye. Ndamubona Francis Ntakirutimana ugira uti nimuze mutwereke imirongo y'urugamba, turagushimiye cyane. Bavuga Yusa Joseph ugira uti turabakurikiye kandi turabakunda cyane, amakuru meza utugezaho natwe turabakunda cyane tunabashimira. James Hakizimana ugira uti turahari. Alice Musabyimana ugira uti M23 okay. Iyo mbonye rwose umuntu w'umutarama w'umufasha cyangwa se umutegarugori cyangwa se umukobwa, rwose ibintu bigenda bidushimisha cyane rwose. Ibitekerezo byanyu mwebwe badamu, mwebwe ba sister, mwebwe ba mama, rwose tubasabira umugisha mwinshi cyane. Iyo tubonye ibitekerezo byanyu rero biratunyura ku rwego rwo hejuru. Hanyuma kandi mujye munatwandikira mutubwire aho muherereye, ubundi tujye tugenda tubasuhuza mu bice bitandukanye, tugenda dukurikije aho muherereye. Hanyuma Rutwa Iradukunda Oreste ugira uti ni sawa naragukunze, nuko natwe turabakunda cyane. Hanyuma Habyarimana Jean Pierre ugira uti courage, urakoze cyane. Karangwa Charire ugira uti turi kumwe. Samuel Habumuremye ugira uti mukomerezaho, tubashimira cyane mwese rwose, bamugenda muduha courage, binatwereka ko muri kumwe natwe, rwose biba ari ukugenda abidushyiramo courage zo kubagezaho amakuru. Hanyuma witwa Ibiyaremye Raphael ugira uti bakomerezaho, bashyiremo imbaraga zo rwose ni zose, imirupuko ni yose,
amaoperasiyo ni yose, imiriro yabaye imiriro rwose, ibintu byo by'imbaraga M23 bagize gute babyibitseho. Hanyuma witwa Francis Ntakirutimana uragarutse rwose ngushimira cyane, ugira uti n'abandi barapfa ni mubareke. Ubwo birumvikana ni kuri babandi b'abanyecade bagiye kugenda koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rwose nibaze M23 igenda ibazibanira. Hanyuma uwitwa Nshimye ugira uti bakomerezaho. Francis Ntakirutimana ugira uti kuri front line Bodwe ni mubi cyane, Bodwe ni mubi rwose, ibyo byo ntago ari byo gushidikanyaho. Uyu mugabo ni mubi, ni ndwanyi, ni kabutindi, ni kabushungwe, ni kabuhariwe, ibyo rwose byo arabizi cyane. Gupanga urugamba, gupanga amaoperasiyo, kugenda apanga uduco, kugenda apanga za ambushi, ni ibintu bye. Uyu nguyu we rwose ntabwo rwose abishidikanyaho. Hanyuma Nsabimana Innocent nawe twakubonye ku gitekerezo cyawe. Sam Habyarimana ugira uti nibakomerezaho batabare abaturage barenganywa n'abakabarinze. Ibyo byo rwose M23 ibyumva cyane kandi turagushimira cyane ku gitekerezo cyawe. Hanyuma Pelagie Harerimana rwose nawe turagushimiye cyane, ugira uti intsinzi y'umusaraba wa Yezu muri Bukavu gutabara abaturage. Ubwo ni ubutumwa nawe wagiye uduha, ubwo kandi tugenda tugushimira Pelagie rwose, wumve ko tugushimiye. Abategarugori cyangwa se abasista babiri maze kubabona rwose, mwagiye muduha ibitekerezo, mbashimira cyane. Pelagie rwose nawe turagushimiye, kandi mwe mwadukurikiye mukaduha n'ibitekerezo. Imana igire gute, Imana igende ibaha umugisha. Hanyuma uwitwa Habiyaremye Rafaeli ugira uti batabare abantu bo mu bacu bari muri Kongo kuko bararenganye cyane. Nsanzi Imfura Daniel ugira uti uri mu kazi, unsuhuze. Ndagusuhuje cyane rwose, kandi namwe mwese mudukurikiye ndabasuhuje. Mwiyumvemo indamukanyo n'intashyo ziturutse hano ku Ibendera TV, tubasuhuza rwose, tugenda tubatera yambo, tugenda tubashimira kandi ku musanzu wanyu n'uruhare rwanyu mugira kugira ngo iki kiganiro rwose kibagereho, aya makuru abagereho, kandi namwe muri tayari kuyumva. Aha, ubwo butumwa rero bwanyu tubukomereje kwitwa Muhigirwa Valence. Ugira uti bakore akazi, barimo kugakora rwose. Ugira uti intambara nta cyiza ikiza. Ugira uti ndabasuhuje, natwe turagusuhuje cyane. Hanyuma witwa Karama Jean Bosco ugira uti bravo, mukomeze mutugezeho amakuru kabisa. Gusa abaturage baherereye Bihanga kuri izo ngorane bari guhura, bihangane kuri izo ngorane barimo guhura nazo. Ngira ngo uravuga abaturage bo mu mujyi wa Bukavu barimo kugenda bahura n'ingorane zo guhohoterwa, kwamburwa, gusahurwa, kwicwa no gufatwa ku ngufu. Hanyuma niyo nshuti ugira uti mukomeze mutugezeho ayo makuru. Rwose urakoze cyane ku gitekerezo cyawe ntebutse. Nawe ugira uti M23 AFC karibu kwetu Bukavu. Arabonetse rwose, arigaragaje cyane rwose. Umutarama udukurikira ari hariya Bukavu. Mutarama rwose witwa Ntebutse, tugushimira cyane, ugenda utwereka ko uri kumwe natwe uherereye hariya mu mujyi wa Bukavu. Makuru angeraho rwose kugeza ubu ngubu ajyanye nuko operasiyo zimeze, arambwira ko
abantu batuye hariya mu mujyi wa Bukavu barimo kugenda bumva isasu rivuza ubuhuha, barimo kugenda bumva isasu ryakamejeje bikomeye cyane muri uyu mujyi wa Bukavu. Hanyuma hari umutarama witwa Ishimwe Eric ugira uti Ishimwe Eric ugira uti bakomerezaho, ugira uti turabakurikiye, natwe tubashimira cyane rwose kuba amudukurikiye mukana abitwereka. Tuvuye ku butumwa bwa Ishimwe Eric, rero hari uwitwa Ntebutse ugira uti mwatubwira kilometero zisigaye kugira ngo M23 igere Kavumu. Rwose mu mujyi wa Kavumu ho rwose M23 tayari yamaze kugenda ihagera, no kugeza ubu tuvugana mu rukerera hari mu hantu M23 yabyukirije imirwano ikomeye cyane mu mujyi wa Kavumu. Rero cyase muri bice bya Kavumu M23 tayari yamaze kugenda igira gute, igenda iha sesekara. Hanyuma hari uwitwa Valence TV ugira uti kuki barebana n'ibitabareba, Imana yonyine nikize abantu. Ugira uti Imana ihabwe icyubahiro. Wanditse ngo Didi, ngira ngo ubwo washatse kuvuga yenda ngo barabikora cyangwa bazabikora. Nawe tugushimira cyane. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, ubutumwa bwanyu ngenda nyuzamo amaso, nkomeza no kugenda mbashimira. Ubutumwa bwanyu ukomeje kugenda abuza ari bwinshi. Munyemerere mfate akanya gatoya cyane rwose, hanyuma nsome ku mazi ndaje mbereka uko ibintu tugiye kugenda tubikurikirana hano ku Ibendera TV 5/5. Yes, hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mukurikiye hano ku Ibendera TV, tubabwira yuko kugeza ubu ngubu imirwano irakomeje hano muri ibi bice byerekeza mu mujyi wa Bukavu. Muri ibi bice byerekeza mu mujyi wa Bukavu, mu bice bya Kidumbi, mu bice bya Kajeje, mu bice bya Karonje, muri Birava. Rwose tubabwire ko kugeza ubu ngubu imirwano irakomeje, imiriro ikomeje kuba imiriro, urugamba rukomeje kuba urugamba. Abasniper ba M23 bakomeje kugenda abigaragaza muri ibi bice. Ubundi buriya icyo mutazi ni kimwe, ni ku mikorere y'abasniper. Mensi mikeya rwose nabyo nzabibategurira ambibagezeho, ariko umusniper ntajya agira gute, ntajya ahubuka, kandi umusniper ntajya arasa isasu ngo rifate ubusa. Umusniper kandi ntabwo ajya ahusha, niyo mpamvu abita ba mudahusha. Ubundi sniper mu Kinyarwanda bivuze mudahusha. Muri ibi bice rero bya Kajenje cyangwa se Kajeje bitewe nuko ubivuga, aha muri aka gashyamba kazamutse ukaza ukagera ahangaha Kakondo, ngo hibereyemo ikintu bise umusniper. Uyu musniper ikintu aregeye ni igiki? Ikintu aregeye ni igiki? Bakunzi bacu mudukurikiye murabireba muri aka gashyamba, ahangaha hibereyemo icyo bise umusniper wa M23. Gahunda zitwa za Satani zibereyemo hano muri ibi bice. Aba basniper rero bari hano nta yindi gahunda, nta wundi mwanzuro, no guproteja abasirikare ba M23 barimo kugenda baturuka muri ibi bice bya Ruhihi, Birava, abamanuka bagenda berekeza hehe? Muri ibi bice bisatira uyu mujyi wa Bukavu. Nababwiye ko kugeza ubu ngubu tuvugana umujyi wa Bukavu uri muri kilometero hagati y'eshatu n'enye uvuye muri uyu mujyi werekezaho muri ibi bice kugeza ubu ngubu aho
umutwe wa M23 ugeze gute, urimo kugenda cyangwa se aho ugeze muri aka kanya tuvugana. Ibi rero bivuze iki? Bivuze yuko hagati y'aho umutwe wa M23 uri n'umujyi wa Bukavu nta na kilometero 5 zirimo. Ikindi kandi wamenya ni iki? Nuko M23 mu mbunda ifite irimo kugenda irasisha kuri uru rugamba harimo n'imbunda zirasa mu birometero 7. Ni ukuvuga yuko ubu tuvugana upimye urugero rwaha muri ibi bice bya Kabare na Akajeje aho M23 abarwanyi bawo bari, nta shiti nta kabuza yuko bashobora guhagarara aho bari kugeza ubu ngubu bakarasa hehe muri uyu mujyi wa Bukavu. Niba bafite imbunda zirasa mu birometero 7 kandi aho bageze uvuye mu mujyi wa Bukavu naho bageze hakaba nta birometero 7 birimo, urabyumva ko neza bashobora kugira gute, bashobora kurasa mu mujyi wa Bukavu ubu ngubu tuvugana. Ngibyo rero abadukurikiye uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu muri aya masaha tuvugana, ngibyo ukuntu ibintu byifashe, ngibyo uko ibintu byifashe. Ngubwo rwose ni ko mugenda mubibona. Hanyuma ubundi butumwa bumaze kwitereka hano no butumwa buturutse ku witwa Joseph Yabesi, ugira uti mukomeze muduhe update tubari inyuma, turagushimiye cyane rwose. Hanyuma Maurice Habarugira ugira uti mwatubwira icyo mwatubwira icyo Kagame agomba muri Kongo ndi Rwanda. Icyo Kagame agomba niki? Nuko agomba nawe kugenda agira gute, agenda afasha ibi bihugu, ndetse nk'umuntu uri muri EAC, no kuvuga nk'igihugu kiri mu muryango wa EAC, rwose mwarabibonye umusanzu we agenda atanga nawe nk'abandi bayobozi b'ibihugu biri muri EAC, bagenda bafata imyanzuro bavuga bati rwose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nimugirane ibiganiro n'abarimo kugenda ababarwanya. Uretse rero na Perezida Kagame w'u Rwanda n'abanyarwanda, rwose icyo mwakora niki? Ni ugusengera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo cyongere kigire amahoro kandi umuti urambye w'intambara ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko tubibona, nk'uko SADC yabibonye ndetse ikanabitangaza, nk'uko EAC yabibonye ndetse ikanabitangaza, nk'uko ONU yabibonye ikanabitangaza, nk'uko Leta Zunze Ubumwe zabibonye zikabitangaza, nk'uko Uburusiya bwabibonye bukabitangaza, nk'uko ibihugu bitandukanye harimo n'Ubufaransa byabibonye bikabitangaza. Umuti w'iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibiganiro, nta yindi nzira, ni ibiganiro. Perezida Emmanuel Macron yarabitangaje, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin barabitangaje mu gihugu cye, hirya no hino byagiye bitangazwa. Igisubizo cy'intambara nta kindi, ni ibiganiro, kubera ko intambara zararwanwe ntibyagira icyo bitanga. Ibintu bitandukanye, EAC ingabo zayo zagiye gutanga umusada, SADC ingabo zayo zagiye gutanga umusada, Afrika y'Epfo ingabo zayo zagiye mu mirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, MONUSCO yagiye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byose ntacyo byatanze. Igisubizo rero gisigaye ni ibiganiro, nta kindi. Hanyuma Mahoro Vestine n'undi mukobwa nawe rwose uteretse ubutumwa bwe hano, nawe tugushimira cyane, ukaba ubaye umusista cyangwa se umumama wa gatatu utwandikiye. Igitekerezo cyawe rero rwose cyatugezeho mu maboko yombi, turacyakiye. Ugira uti turabakurikiye, turi gano mucahi M23 ko numva iri guca
iri gucapa umuntu. M23 yo rwose yakamejeje ibifaru bitatu yatwitse igenda ihindura umuyonga. Abasirikare bakomeje gupfa umusubirizo, ndetse rwose breaking news nabagejejeho iravuga ko hari umusirikare ukomeye umaze gutakariza ubuzima muri uru rugamba rwose rurimo kugenda rubera mu bice bitandukanye. Akaba rero ngo ari umusirikare ufite n'ipeti rikomeye uwo mu ngabo z'u Burundi. Hanyuma Ntebutse Maurice ubutumwa bwawe nawe twabubonye. Hanyuma Kubwimana Theophile ugira uti Imana ube hafi udutabare. Hanyuma rero rwose mwese turabashimiye cyane, mwese turabashimiye ku bitekerezo byanyu mwamaze kugenda amutereka hano ku Ibendera TV. Turabashimiye cyane. Tuganye rero ku musozo, ibitekerezo byanyu mukomeze kugenda mubiduha munyuze no kuri WhatsApp, mukomeze kugenda mutwandikira. Birumvikana nabo yifuza kujya muri groupe yacu ya WhatsApp namwe nikaze. Ndabashimiye cyane rero kandi basezeho mwirirweho mugire amahoro n'amahirwe. Nguko ko operasiyo zari zifashe, nguko ko ibintu bikomeje kugenda abimera kugeza ubu ngubu. Urugamba rwo rukaba rukomeje kugenda rukomera hariya mu bice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ni ku Ibendera TV rero ndabashimiye cyane, mwirirweho mugire amahoro n'amahirwe. Imana igire gute, Imana ikomeze kubarinda.